vei map minon thon ula atia panina non-encumbrance certificate ram hian buai na eng ma anei lawani ti certificate ati boka pathumna chuan no objection certificate chu choron ngen boka palina chuan aram man tur zat heng thil te hi ron ti fel turin angena ale kha hian a subject a heading a hian land acquisition oblique outright purchase atini land acquisition ti antum kha outright purchase ti antum ti kha alang ngala so ti dilo seng land acquisition ti hi tok maya oblique outright purchase hanti kher kha outright purchase lei tum na omani lo chon atul nei om thot lo chawangin atir tang hian defense ministry hian apulunga lei aram chopalei nei tuni na chopa nei tumin ma anon la ti achiang em ni ti chuan anin kara hian indor na document engemaw zat a oma soisen ani lowanga apoi mo zual a relevant zual chau karon chukanga anin kar in le khathon ton na zong songa hian Mizoram sarkar atanga outright purchase nial na outright purchase ani tur anilo kanramdan BFR nuaya emo 371 G emo ram hi chuan eitu kan nia kan faltel theilawang tia nial na hi chunhan pakhat ma MNF sarkar huna khana omlo tluan chuak zak ani anni na tirte atangin outright purchase turin an rondora anulama lekhain thon ton na pokhan Mizoram sarkar atanga Indian Air Force nena lekha zukala pokhan a subjaka hian land acquisition oblique outright purchase ti Mizoram lam sarkar point an mang ve ta zelani so chuan engtikong main outright purchase an niallo an pompui ti tluk ani hei hi apoi kan ti em chuani chuminwa chuan le khalom le poimo chu September ni somni paruk sang ni le som pakwa khan ani a number F 14011/327/2019 DCA/17-18 ani a hei hi senior officer in charge administration headquarter Eastern Command nena lekha Mizoram sarkarin azuk thon ani a heta po hian a subjaka hian a heading a outright purchase di hian zuk bang ve tho ani hei hi chu phat thei ani karing lo zia ka omania hei hindu chuan a copy ka kol renga heta hian enge an zuk hril Mizoram hian Defense Ministry hian engan zuk soi pakhat na chuan joint survey kan nei to tian zuk hrila panina chuan hei ame po kanon thil tele antia pathumna chuan heram hian nei tu chiang kwang tak clear ownership ani ni tian zuk hril boka anei tu chungsanga hian alo buai ani poin ZPM hian ti pakhat ma inrol na pakhat ma kan nei lo MNF sarkar khan anei tu pa hi anei tu dik takani ti hi anlo zu khrilfel dai to kumsang ni som pakwa khan tin aram ripo GPS coordinator chinfel thlapani antibok tin nan encumbrance ani chu buai tu ma anei lo anjuk tibok in no litigation antia thu boy la boy eng ma heram hian anei lo antibok so la ni leinem po speaker heram hi ram ruak thale ram beren lan ani anjuk ti ni beren lan ani awangin environment clearance lak po angai lo anlo ti diam to environment clearance koi tang kan lak trin forest atangin ni
ทะเลระมาชวน forest อมโลทิลโตรปอมโลส่วนชวน environment clearance ลักปอง่ายโลที่สรการขานอาจุกริลอันนี้เต็นเหรัมช่วงอายันมีเจงตู้มะลวดตู้อันอมโลวังอิน rehabilitation เปกตูตู้บะอันอมโลที่ยันริลบกเต็นเหรัมเลยตัวจงจ้างอายัน objection อาอมโลอันติบกช่วยไม่นี่โล local community point objection อันในโลอันติบกอาเฟลชัวไม่นี่ตัวนัววิสิน NGO นั้นจุดที่ขัดกันติดทาร์เลยจุดที่นี่เรื่องเสียงที่ขัดไล่ขัน local community point objection นั้นในเราที่ที่อันสุกสอยวิกไทยสิเลยตัวนี้ดอดสอยเลยสมัยนัวจวน November นี่สมปัสริสังนี่สมเนียLetter number F14011/327/2019 DCA/26-27 ให้ยันทนทะเลให้ตายัน joint survey ในถูอันจุกริลนนเลยให้ตาปอยโมจู state สรการิน no objection certificate ปออารอนเปกโตเจ้าข้าที่เห็นเจ้ากันno objection certificate จะถูกแปลงไงจะเปลี่ยนแปลงที่อันนี้โลอันโลไปได้ตัวนี้จะไม่นอนเลี้ยจวนออกัสนี่สมนิปลีสังนี่สมนิปขัตะเลขาจุกทอนเลี้ย number F14011/327/2019 DCA/20 ให้ตาอันสุขริลฮิจูรำในตัวตนเนนอามันฮีกันอินเบเฟลเวกตัวสแควร์ฟิตาเจงจาสมเรียดปังอาตูรินอินเรมอันนี้ที่อันสุขริลเลตัวบกันนี่สอยเฟลง่ายจงจูอาเฟลเวกอันนี้ไหมอามันนั้นละดงโลอันนี้ไหมมีดังให้อินปูตัวเอาอมโลเหตุที่ละเฮียนที่จวน September นี่สังนี่สมนี่ปักขตะเลขาจุกเททะเลให้เฮีย number F14011/327/2019 DCA/38-46 อันนี้ให้ตาเฮียนเองจุกใส่สีพิรำอาเฮียนอารามจินติเจียนอันนี้boundary pillar สมนิปักขัดกันพุ่นเฟลตัวเลี้ยงปุยระมาพอเฮียน boundary pillar จะสมงาปนิกันพุ่นเฟลเดียมโตเตียนจุกสิเลนี่โจเจ้าชวนนี่ลูกวิสิตทุนในตู้เต้นเนนอาจังเต NGO และ Civil Society อาจังตีน clearance ลากวิกอันนี้โตเตียนี่วิสิตจังเต NGO อาจังเต clearance ลากเลยลากเราจงจ้างเฮียนอีเวลาไม่มีแต่การสอยตัวอันนี้ลูกอันมานี่เฮียนกันละวิกโตให้อันเตียนเทลูตลอดหมดเลยอะไรแต่นัมบันเดนก็สอยวิกค่ะเกนี่มินหมอกคนนั้นตัวที่อมเราแรงๆเราเฟลเราวันนี้ช่วงนั้นที่เฟลเราวันนี้ไม่นี่ตีนเฮเลข้าเฮียนอารัมมันโปสแควร์ฟิตาเชงจาสมเรียดปังอานิตุระอินเบียกเฟลนีที่อันฟิลเลบากะอาเรดฮีเรลเวย์สเตเล NHI DCL เตนารำอันลากนเรดไอน์อัตลอมโจกันนี่ที่นั่นจุกสวยมอยเงอันนี้ออกตุบานี่สมนิปังอาสังนี่สมนิปักขตะไว้ตัวลกปักดักปักขัดชวนจักตะกินเราที่เราขาดทิลขาตีเล็กข้าอารมณ์เทลดูดบกไอจอลดีสิเนน่ะข้างเนวจะสวยเราวิละจุลายนี่สมสังนี่สมนิปฐุม
COVID lai chovel khania kha wang khan a khailek ve viau ni in alanga atira akal chak vut ai khan COVID chovel khan adile ve ni hian alanga heta lekha an thelu le hian number F14011/327/2019 DCA/L&B/81 through 85 ania kan chiar nge tiang he chu who speaker rem ti nain. The proposed land has been cleared for non-encumbrance litigation by the respective village council authorities. Atiani si phir chaw soilo by the respective village council authorities si phir le leng pui ti na ni chu for having clear ownership details. Further, it is to inform that all clearances from NGOs, civil societies, have obtained to avoid any problem for Ministry of Defense in the future. Ain tiboka. Kaka insiak siapa ni? Cucunya Ilaya alekhahi kan shir chuak lenga ni som tlasari sang ni som ni pathum ami ain soi chian zia chu. In the case of Leng Pui land, Mr. Roming Liana has been authorized by other landowners community as the authorized representative. Kan sarkar kalta kan Roming Liana hi ram nei tu dang zong songin an ai o tura an ruat an authorized ani ti an lo zuk sila lom male wherein entire tatia number soya acres of land is having clear ownership title as per the office records available and check right number atia number ada. It is encumbrance free and not under any litigation. The landowners are willing to part their land for establishment of the first IAF unit in the state of Mizoram, Titen and Ziaktani. So bang chuanin achiang kuang ang rengkhop maya ta chuanin khatiang khopa chianga an lo ti to khachuan apuro minglian thleng khan a rightful owner ani boina nei lo an ai on authorized ani ti zong song aman asoi ni lovin MNF sarkar khan asoi sak ani ei sarkar le khani so wangin khati khop a ani khachuan defense ministry tan chuanin har sanai ma om lo ti lo thei ani lova an ma bak chu man in hlan khani to maya ta list system in chu tin khatin ti ang kan ram dana ti kha ombok si lova afel fai thu aman point biagrem thu atlom thu engkim anti vector awang khan an ma bak chu man in hlan chi khani to mai ni ti chuan anin hlan man talo lava khati lai khan kan sarkar ma khan loi hlan man ni seng an ngoi mak ang an soi sel mi lawang resolution hian an pulut mi lawang a chiang hei ten Roming Lian le Henry chung chang te hi ke di soi chi pon lo an ma ni kar thil ni a ke ni soi tur pa om lo cho sarkar in lo riat pui vek do in mun kan thal chuan then kha chuan an commissioner ti chin ka hau an tia an hawai ataman va thal chuan in a commission tu khan ei ve ni maya chu an mani in kar thil ani kan riat pui bok lova ka chu kha khaloni tasila khati song kha sarkar ma sa hun ani ti chuan keinin tlai kon nuwa sang ni som ni pali kum tluan khan kan thelo reng reng he ti lom ni sang ni som ni panga ni kum tira arim hi kan friani GAD a ka zo ta kan fellow antia
revenue ka zo ta kan hello an ti sia khoya nge bo om dong le kan tia ta chuan advisor to CM puti bi silal ven chunga hian DC hian a kolni ke ringa tia lowanga event te katiani awanga evena document enga mo chu aron pheita ngoiro logo het to su kan tia kan solti rani chu he house ne a po hian mak kan ti thu ka soi ni kha ti chuan kan han sira tuna ka soi ta ang zong kha kan thil mung chu ni ta cái nên ti thấy nghe một cái này to le til hi defense atana national defense atana strategic importance ania aram man ba ka hian installation atan phei chuan ai tam hi defense ministry hian an la seng don ni omin country chote khoparam ven him na trulan ti le kan tun lai geopolitics din muna mizoram poimo zia te kan thirin lo soi buai tangot ni lang a soi buai na chan tur point kha kan nei box si lo fil lo kha om si lo fil vek ti vek khan ni box sia khatianga kan lo soi buai chuan central sarkar point min mu dan kha ram ven him na ngai poimo lo apo min ngai the ni chu wang chuanin pele top mai ro kanin tia kan pele topa chutin khatin ti po kan nei lo ziak kan nei lo a trong ka poi neng ma kan cha lo pele top mai ti chuanin chumin nu lo ka chuan me ni nga sang ni som ni panga khan India president hian poisa hi sanction tarup mai ni ti chuan me ni som panga chuan secretary land revenue ne na chuan ni lo zun ni som ni pasari chuan defense officer chuan eyes all this in na Mizoram Rural Bank ka aron deposit fel tu aron thil tamai ni khan aron nang tamai ni ain kara khan engma khamin kara khan kan sarkar nuwa kan sarkar le defense ministry hian indor na le kha pakhat ma kan nei lovin ka sia nei tur pom tolo tiswan ti fel sa zuin DC chuan in awum zui zel ani maya tiswan poisa po chu anon da ta der chu ani maya kha tilom zia chu ani tamaya tichuan hetian ni chuan ti in revenue department in outright purchase ringot chu dik lowang ti in list system in a culture ni aman le mual po hi preliminary notification chua nuwa chinfel chau tur ania preliminary notification po chua lovin heti thleng hian a local puito ni sia dan anga kan thut rual le silo chuan dik don lo ti in prelim notification te public notice te an chua zui ta dan noya a thei chin china dan noya om theina tur khan ma an la zui ve ta ani mai ten file na kan hen aron thlen dan hi khatiang an ti vek nu poisa po alu vek nu a chau khan kan hen hi ron thlengani khamin kara khan enge om file kamu ma chuan ka thebik lo ti chuan secretary hian ni som pariat thlasaria hian revenue minister nena not si ta aron ziak chowa then lai hi kan chiar chuak anga helan acquisition case hi dan pa ngai anga lan acquisition process anga state sarkar in akalpui anga kalpui anilova ten poisa po hi DC account na thun felani to ateni kan consolidated account na yan alu lo reng cheng khat mai DC account an eluni hetianga DCI zol in ramla na turarwa manan kalpui vekto nuwa lan acquisition act anga kalpui angai le tax sia wangin ati chiani revenue secretary hian revenue department preliminary notification chua turin min ron nor le ta chumiang chuan man mo takin mai ni som panga sang ni som ni panga a chua ta min hua hian final notification chua le te po alangai do na yang hian tuna proposal ron submit le ta ani dan anga abul thuma thil ti chia ani lova dan mga kalpui atrul wanga revenue department a local le ta ang deu ani bira land value assessment ilo po preliminary notification chua nuati chau thin tur ani lain
hemi ma hian land value le rate te hi aizol di sin alo chut fel vek to ni tiani ti chuan hetiang angi thilom dan ania wangin achunga rotna nga athei anga dan anga kalpui mai hi atul mel ani ber mai tin minister nena secretary aron ziaka ti chuan minister point a hei film khur takin engkim kanan zir chianga tuna antiang hian lo approve mai chi ni toina lange aron ti so veli a chu ni som priat nia khan kein kalodonga no number 36 a tiang hian ka ziak ani thil hi kan fiat vele aizol di si chu lo kalpui zui to lo turin fiat tir ani a thilom zia zo fi ani nuin a document kan kova chung document te chu en ani nuwa sarkar ma salam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti fiat alo ni ta a mimal ram nei tu le tu in kar thil ania wangin chunga rotnang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai toro se katia ei ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga jingdar khalle mini som li pakhata ka ziak ani I file ti chuan CBI chungchang han soi le tai la CBI chungchang a hian pu na sang kan to ka tilom je chu kan sarkar atanga ni som ni chungin ni som ni pariat December sang ni som ni pathuma general consent kan pe ani amaro chu India dan pui pathum te duan thar aloni ta ka khan mana general consent in pe kharin thei ani to lo he dan thar nuaya hian a tharin inon ti le anga yan tia kan ti le na tur po fo manon thil tel thapa ti chuan danin aphut awangin zon ni som ni pasari sang ni som ni le palia khan kan chua non le ta a ta chuan ama danglam hret na aoma ka afo ma khan ronti ani tlatawangin Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 ahian state sarkar noya na thokte chuiturin state sarkar consent lak ngayang ti hi ain zia tlat awangin keini point Mizoram chunga central sarkar noya na thokle central control public undertaking zong chu kan rem ti na la lowa direct ka ansui kan phal sakani CBI ne na hian kan Mizoram sarkar noya na thokte ro chu andu tu khatia anon chui ngot kharem kan tibik lova in section number 6 ahian alo chuang boxia Mizoram sarkar na tok anlo in nam noi ni chuan ahan pa consent pek mai tur ani a blanket khan kan pe ve talowani chu amdan ani a tapo hianin ano tapo hian ka ziak chianga chief secretary in aron ti chawa ta chuan hetiang hian not si ta kalozia kani. This case is likely to involve officials under the Ministry of Defense, for which only CBI has an access. Therefore, the CBI may be immediately requested to conduct investigation on a fast-track basis. Mention may be made that government of Mizoram has already given general consent to CBI to investigate officials and PSUs under central government, whereas consent has to be taken from the government against officials serving under the state government. If and when the involvement of any official under government of Mizoram is established, consent to CBI for investigation shall be given at that time. Katisa thap Mizoram sarkar noya na tok anlo involve ani chuan chumihuna chuan consent hi pek turti hi ta hian decision kasiam ngala kaziak ngal thap ani tichuanin notification ni som ni pathum February sang ni som ni paruka hian CBI nena kan thlenta ani in ram acquisition chungchanga hian asei de duwa khatia lamkha central akle Mizoram aktin soimaila ta sarkar khan lan acquisition act kha anlo siam ve engatinga lo siam ve ri ngot kha makkatia Central Acquisition Act 2013 hian state sarkar reng hi Central Acquisition Act aya chia acquisition act an siam hi a oi lo reng
thiang lo hul hual Central Sarkar chuan compensation pek turania anam value te thlai value te aril runat thoina solage atan alet pek zel turania nuai za khak ka compensate ni chuan solage siama nuai za dang chu Central Sarkarin ram nei tu te hum halnani chumi ang tluk chia dan fran kan du chuan kan siam thei chumi ai tha kan siam thei bok chumi ai chia kan siam thiang lo rim chu wangin keini sarkarin a sang ni som paruka kan lo siam ve kha an lo reve lo nge ni tilom dia hi an ding chang chi khan lo re renga ko tin a paita ni kha chu wang chuan acquisition act chung chang a hian dan than kan siam ve do ni chuan central act ai tha siam angaya a hek lu tuk don chu wangin an dan an kan lo pom ve mai hi kan ti turani a elai hian ni pom ve mang u kan tia kan ron pulu talung rol takin kan pa so ni kha anua engat ni kan soi boile o kati tin SIA chung chang hi kan soi le anga hemi social impact assessment hi siam turani a siam lo theidan exemption awm boka section 40 a han urgency provision awmani chuta chuan kang engemo thil emergency chi sang le national security atang te khan ani chuan urgency a pomani Section 9 a hian chumia wanga exempt theina dan chu a inziak le a section thum na hian chu ram lak tura chu district chunga mi ani chuan kha mi district a district collector kha appropriate government na puan thei ani anga in ti thlapani Central Sarkar ani lo parliament ani lo eleng puiram si phiram te aizol district amian ni chu wang dan in soyang thlapin aizol di si kha appropriate government ani thei ti hi dan kha en tlang la in hial na tur awm lovin karing ti chuan sarkar masa ina SIA alopek to zong zong hi hei a copy nen tai ka nei vek ani a cha khop mai heta hian atlang pui kan soyanga soivek sen in lo tam thama loi za som ni lain lo petlata Defense Ministry noya hian mun somni pasaria sarkar masa khan alo peto a voi somni pasari mun somni pasaria kainin an masop lo thailo na wangin ramruwa kan ye thale ramani ten ti te chiam wang khan lo thailo in kan han fu lo mang o kati a ti chuan in post speaker kainina kan han ti ve khachu outright purchase tur nilovin aram chopa lovin aram nei tu chu kan nireng turani a hoin horo se kan tia kan siam rem saka ti chuan preliminary notification chu ma hawa aret le a area zong boundary pillar ne na lo ti fel vekha ti lo turania ma se lo ti lak lo to sia dan zoma kan lan thein turin preliminary notification te ka kan chua chok ve tamai mai ani kha kha chu ti chuan public notice te po chua chho ani a khatiang khan chin fel ngai piang kha kan chin fel sakta ani ber mai elai hian indem natur awmin ka relova ti chuan CBI in an chui dona khami an account poisa lut ho kha kan threwa kami te khan tu te ne na ngan pek chua ti kha fin fi ani a chuta chuan adong tu kai ni jinga en kan lo omani chuan kan bang ngamang tin mania kan in challenge to a ngamang kan ti theu khan ka ria kai ni jinga mi in kai noi kan lo om chuan chu kan chan tur ani mai helaya egma chiang lovarin thua in pu ton vak hi athalo kai ni pon kan pom pu lo chu chu tiang chu ani a tu ken singa collaborate chungchang ka soi to a kha po khan lo ti fel vek to a kha khania kenin ti thai kan nei to lo danangin kan an kalpui chole angai do na kan an kalpui chole nga pu speaker minon pu reng to su se kan ti tur danangin kan kalpui do na ni mai tin kolobari a phechon thil fel lo tak po lom lo are te po na ti chiang lo wa chu han modify de le ka
อันสุรการินะเอติยังเราเช่นนี้เราหม่อมกันตีหันตีแต่ขันอีเซนส่วนนี้อาชานี่ไม่ตัวเนี่ยเช่นนั้นเลยเราสมินตีแต่นี่ชนตัวดังนั้นกันเช่นตัวเสียเช่นเราสติก็จะอาเรมเราเอลเขาเป็นกระเสียอะไรกันเราไหม